Kaskamat panma kami kapor. Bangim semala penawan seknik senang gapi mencen senang. Mereka sim bakani jingwan dunyim tarsni kadang arjimut. Kawai kalau kecing ai sungguh. Apabila kesyani mana kani berbaar pada bangim ni kepa yapi. Bapinya ini ya kani keju kecing kesyang ke bapi ai mana kani bakana skem jusu nang ni smart. Ngan keren tanya kani ke MDC election. Mereka keren. Yaki tayaw pati berai pati senen ke manuan. Nomor kapagi dengkam. Banya wanra. Ya kata ke tumai. Bermanra. Ya kata gigla ki baper kirian baro. Ninamla perle tang po si tayaw wanda job ka BBP netang si benai netang si senen. Ni dengkam. Berle kita kato kan senen. Lani panlaw ini kisah kabdot ki badan mata. Hak sencar ka kadar bak imlang salang tungi lese kan cipor katu kan isnem nama katang idon kampanye ya nang kapardi rengkat bang ba idon kampanye trenang idon kampanye grup ya kabor sencar apo desa council bat apo sokar jelah tengah iskan bade bana kani katong katang tungi ngam atas tiem cu bau ba ulas nguthu ya kani bau lasim alade ya ka jingke kli. Nomor balai upat pak tungi sini uli bostat au syempang baru bayar ke cimut kasulang no bahagi ni senang ki balik ni dia diberi di pas nibok nomor balai baru kata kembali ke voice of the people party diberi berangkat muslim bang syakri ya upat pak kipsala bang nismat nomor pak kipwa banyak kesungkti Bakini bagi parti, lagi bagi kandidat. Kibala suka penelan cepat tak, tang bacut hit, cepat tak, mungkin belang senang. Ngadi wajib kita, ubang empat kita beta menu. Hari ini ikan politik. Kiwai di political party, kinwan berpen suatu bakal. Siapa ba abanong, baka voice of the people party. Kakwa akan pendu district council. Ka Congress party kala depran ni kani yang ikan news mana. Uba haga ba kino yalam do Congress yong ka syong haga BBP la ka jet ka section dio na ka jet ka article la Espanya kuwai. Undang yalam do UDP ubala yale MP election Ukraine ya kata uang ba Rusia pa ba banjit ka party ka bakwa akan pendu district council. Gaya ka bangakwa ban ong api. Kini kinong yalam om day bakim sukto ka ka schedule ba ka ka article life pa niya buhay kisukto biang babaro atli nidon kam barbaro atli kila bandon om day bandong baladon ka article life pa niya buhay om don show ka schedule dadadon ka schedule om la show bandon ka article life pa niya buhay Henry isuwan berbit sapi gipai ba banyo banyalam bakla tang kawai katong bagidon kalong ban pedren ya ka voice of the people party dadara pai ba apili benog ibasyan balay no ong kata yan ong yapi ka utuno yalam joga unity ba ong husyar ya gitu gibakwa ya ka article lies pa ni buai haus nam arajar Kakandai, udah ujo ubri ubaong bagi don kam baroa. Henry House nam ajar ahusan uang ba husian. Ti perkat bagi pai ba ta. Kini tang bangran ga BBP kan salya ban perdat ya kai ga bagi kran dan suaru. Kini yang lambak layu pai ba. Henry ka syong hapi hara hatu ngisa nem bansa yalam bakla. Ka voice of the people party. Ho itep ka district council kalong kaba don kam banjada ya kacing im ngejongi kum kiri repat kum kiri ulung ka VPP ka kulang ban pendan kam hok ya ka board ka district council na ka benta kacing mentoy jong ki pai ba jong ka bri unyong trat na kalian ka voice of the people party Iwan rupan kula barong bagi MDC kiba sajit naga BPP
kihap ban ai ka jing sekri yau pai ba kakum kakular ka bangila kula katakan ka thong jo voice of the people party om bangin suwan sepi tangman job election hindai bangin job election ngin pinti kana ba kata ka bor ka PI ha ki MDC ken yo ban sakri yau pai ba ban long MDC ha ka BPP nganong ipi kam dei ka ba nila banong ba kiwan ban go penjak kamai spa kiwan ban sakri nak benta kalawai chong kacai bendri ban long MDC ha ka BPP nganong ipi kam dei ka ba nila banong ba kiwan ban go penjak kamai spa kiwan ban sakri nak benta kalawai chong kacai bendri ngasrai Dr. Wisiban habai wan join sa ka BPP ila sutho ka galanti bantrei bat ka BPP kamoy pi ka pher bantrei bat ki wai pat ki party hakuwai ki party ban long ki MDC ka tiga lat panya penkeu ya ka spak ho kadon cibun kila galanti nganoy pi hadis council kumno ban penkeu ya ka spak ho pi pai ba penamtet kaya ita kila kelenti, kila berburi, hindi kidon, kila kelenti. Ngana satang kowe. Kaya nga ba kinaban le? Namarangan ang ipi nga nagsatang iwe. Kidakar kidon kami yung trading license. Kidon kami yung renew yung trading license. Ngan siyang ipipitak yung super slam man renew. Kidakar kila akisari. Kila iyo man kamay. Hindi ka voice of the people party kakwaban. Wan rakyat ka sensa ka kada kaba kinong mikpat ken ai ka taga jing sekri kaba de hok jong pai ba ya ka ban kudon kam ya ka board ka district council na ka benta ka cimentoy jong upai ba ka beri unyung tra habai pe ka board ka district council yang ba namar ngidai girulong dinamar ba ngidai kirek pai Devan ay po reki, na magila ban roy hakata kalenti kaba ya daydur bak kariti ka dustur ka chongki. Kata ka day ka chingpu jo ka district council. Hindi ka ay baja, hindalap ya ka district council. Ka district council kampen dan kam ya kata ka bor jo ka.